Om Swastiastu, semeton tak suka aja kangin sane wangi yang titiang. Sane mangkin titiang jage, tapi wastane jage megegitayan. Sane mangkin titiang ngiringang biang titiange, sane biang titiange pinake penguacen, titiang pinake peneges. Inggih, wanta munike mangkin titiang jage aturang ari sajroning sane moaste gegitayan. Gegitayan puniki titiang ambil saking pupuh sinom. Inggih, durus biar sayang sareng-sareng. Swastiastu. Hatur titiang Inggih, make purwakane ngatur titiang ring rahina sekadi mangkin. Inggih punika titiang ngawitin pupuh puniki. Antuk nguncarang Om Swastiastu. majang ring amadangan sami Pengastungkaran titiang puniki mantuke utawi majeng ring iratu ide dane sareng sami. magi sami pada kena Dumogi dumadak irage sareng sami. Preside ngemangguhang kerajengan taler kerahayuan semalihe sareng sami pada kena. tiada anaren widi Kenten taler dumadak wit pak sangkaning paswecan ide sang hyang widiwase. Ide setate mepaice sane muaste sinar suci majeng ring irage sareng sami. masan gereng akadi mangken Napi malih kahanan kadimangkin. Wenten keucap sane mewaste gering agung pemerintah Atot sane mangkin wenten sane mewaste baos pemerintah sane dahat mautama punike patut kemargiang patut ketinutin majeng ring semeton sareng sami. areng pratokan
kesehatan. Semalihe nginutin taler sane mewaste protokol kesehatan minekadi himbauan pemerintah 3M punike mencuci tangan, menjaga jarak, taler memakai masker punike patut ketinutin. Udah manyang ama kesami Rares minekadi baos sekadiasa punike patut keutamayang makesami. bagi waktu gereng agung geles ican. Inggih, sane mangkin ngirage ngastawa lan ngastiti majeng ring ide sang hyang paramekawi dumadak sane mewaste gering agung sane keucap virus corona puniki preside geles metilar geles ical saking jagat iriki. Inggih, semeton taksu kaja kangen sane dahat tresne sin titiang sane dahat uang yang titiang wanta amunike sane preside aturang titiang minekadi gegitayan rahine mangken pet prade wenten kirang-kirang inggihan ring pupuh utawi penegas penguacen utawi penegas antuk punike titiang ngelungsur agung ngerende pengampure taler titiang lunas masukan-masukan utawi komentar-komentar ring kolom di bawah nggih. Nggih. Amun kedumon titiang puputen antuk parame santi. Om santi santi santi. Om.